Icera ria muthamaki wa bururi wa Netherlands guku bururi-ini William Alexander hamwe na mutumia wake Queen Maxima ririo mubango-ini na ritikanjitwo kwa umoja. Ino ni miario ya mwaria wa thirikari ya Isaac Mwaura uria uthing'iriirie kuga thirikari ya Kenya ni itanyite kwamukira aya eri icera-ini riao ria thiku ithatu guku bururi-ini. Kama mfalme na malkia wa kutoka kule Netherlands, mambo yote yapo salama, tumeweka kila kitu kiko kabambe, na pia kuna wawekezaji wengi na mashirika yasiyo ya kiserikali ambao wanakuja kuwasaidia hata watoto mayatima. Maya mokite thutha wa a Kenya gutuma makiria ma marua 300 ma email kuri thirikari ya bururi wa Netherlands makuria muthamaki uyu akanja icera riake guku bururi-ini kurumirira githagathago kiria kigomeire bururi. Hizi barua huko, barua pepe, wakienda kushtumu serikali katika asasi za kimataifa, haitokufaidi wewe Mkenya. Wengine hata wanaanza kusema kwamba wageni mashuhuri wasije kutembelea nchi hii. Itakufaidi nini wewe Mkenya? Mwaura ni akomithetie a Kenya aria marahuthira nenda cia ukinyaniria gutheremia ndeto cia maheni guku akiruta mukana mururu kuri aria maranyita itemi kugiririria ageni gucera guku bururi-ini. Lakini kuna wachache ambao wangelipenda kuharibia hii nchi sifa kwa vizingizio kwamba hakuna usalama. Kuhana uguo, wabici ya muthamaki wa Netherlands ni iranĩire gutea icera ria mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto riria manyitĩtwo ũgeni kuona nĩ rĩgũthiminda ndũgũ gatagati ka mabũrũri maya merĩ.